Isa sote chana la kalawlom la effect chua January ni som san la somni parukania khovel thil thleng tharte kan han tarang le dona o kan hretang khan US chuan Venezuela be puya ka khata khan an president anupa US si pai te khan an ruchua ka an man ani kha US atuna chung an chung thu relin hunan mang tameka kamenu khan thil thleng engemo oma Venezuela oil Trump hian atam thayang ber lak chu adu thu te kan lo hreta a Venezuela oil hosakna chu atam thayang ber Trump hian hip chu adu ni ti chu tuna kan hriat dan ani le ta ni chumi nu chuanin Cuba te Colombia te laka khan Trump khan pressure sang tak kha akal pui boka hei tuna hianin Colombia president chu US jin turin Trump an asom ti te anile Colombia po hianin US hian min bayani chuan anathayang berin kan changle don ni ti khan an lo in tlo khala vau khan na an lo ti chuak ve chuai ani kha Colombia po hi rui lo manga sum don na mun ko ken siam na ti te US rui lo thon lut tulian zinga mi ania chuwangin rui lo chung chang wangle rui lo dono konga US in na takama alak mek na hian Colombia chu enjoy tur bik lisa khan Trump khan da nge ani kha borok thalo takan nei nuwa Trump hianing vainge Colombia president hijin tura som ti te chu mi pui ngai ven ani US president Donald Trump hian kar liam ta Indonesia Venezuela khopui karaka sa US sipaiten be puyan thlak nu khan sipai chakna manga Colombia ka beya khana vozu yani kha Colombia president Gustavo Petro chu US jin turin Trump chuna som le thung US sipaiten Venezuela president Nicolas Maduro anman nuwa Trump hian Colombia president Pedro po anrama ku ken siam chuaka US a nat sataka tollu ta puin sipai chakna manga beya khana vozuya mase Petro nen hian telephone manga inbia in chutiang chuanin US jin turin Trump hian a som le ta jok ni in alanga White House anin kom thei thuai be sei ni thu khovel media lian te chon an tar lang thung ani sipai manga BM lawin US hian Trump hian adu danin Venezuela chu kaltira tum don nge ruilo manga chutianga US an run na awanga chan let na Trump na kalpuyatin tu arup lai chuanin intin nge Trump hian Colombia hi ti atum tite khovel ngai chan ani ta Colombia president po hian Trump nena anin biak thule Venezuela le ruilo tol ruk chung chang te an soidun ni in na soi ve boka darkar khaddon anin biati soin anram politician than khat ruilo tol ruk na in nam noi te chuan achung chang hi Trump nena diklo taka soin aril ru roi koi sak antum ni in asoi US le Colombia hi inzom na thatak nei thin an nia ruilo do na konga po US in Latin America ram zinga tho pui that ber zinga me ni kumsam thum don chon lo thok dun to a ma se tun hai anin kar bo ro khia thalo chho vio maya nikum October thla khan Trump kai ro US sarkar khanin petrol ya chung de ba ka tho pui nai then khat chu ruilo sum don na in nam noya puin rek na alo siam sak to nge ni kha hedi lai hian China hianin Christian ti du da na alwar ni mitam takhian an soi thina amai ro chu China hi Christian puntam berna punchak berna ni in soi ani ve thau bokani dautu anom na pianga Christian an pung thin tiang deu kha ania China chuan underground ko ran engemaw zat an oma aruka ko randin an state an sarkar hriat pui lava ko randin hitam takan omani hei tuna hian underground ko ran roi tu teman an ni ti report om ko umaya China rama chuan aruka ko randin Protestant ko ran Early Rain Covenant Church roi tu pakwa chu tholeni khan man an ni an zinga panga chu anhuwa chuale an ni midang chu an la reng chhun zom ni in an soi Police ten aruka kauran din te dapna an thoka chengduwa Early Rain Covenant Church office le kauran roi tu te an dapa roi tu te hi manin manan ni chan tak ero sei chiana ni lova wenjawa yanang church building po anti chebok ni in an soi China sarkar chuan kumsang le som pariat khan an rama Christian maktadoi somli pali vel anom ni in an soya mase aruka kauran tam taka oma wangin heng chiar pui hi adik chelo mai thei Rurelai Communist Party chuan sarkari na pumpuin pastor te kai hruile en kol ko hrana chautel turin Christian te po an lo nor thina sarkari na pumpui lo ko hran hruai du te chu man an ni phone in underground ko hran te chuan an soi
Ali Rain Covenant Church hi kumsan hi pareta pastor Wangi le anupui Jiang Rong te dinania kumsan he som paret khan biakin dapin pastor nu pa hi man nan lo ni towa anhuwa an ko ran member zavel man an ni le boka nikum October thla khan Zion Church Shuai tu somthum te man an ni boka adin tu Esrajin chu tun thlengin alatang December a khan Young Church member Zavel omna chu member te man an ni boka anjinga somni pali chuan la hreng ni in Human Rights Watch chuan an soi nikum khan thu nei tu te chuan ko ran rang Shuai tu te chu social media thu hril ba ka no pangtana online activity buat saite sarkari na pompui lo platform kal tlanga online manga sum tuak an lo khap sak to bok ani kan hria tangin December thla kan Burma chuan in thlan pui nei thokhatna nei khania Burma sipai sarkar hian andin mun sok nge na turin in thlan puian buat sei ni na langa democracy sarkar tak tak tungding tura in thlan angkha chu ani lo melani Asian anti Association of Southeast Asian Nation ramtepon Burma sipai tena in thlan buat sei hi an pompui lem lo ni na langa Asian member thren khat pon in thlan kalpui dan chu a fu tok lo a fel tok lo ni in an lo sei to boka Burma a mipui tamber chuan he in thlan hi an boycott a han du lo thuan soi ani kha chutiang chung chuan dodal na kara po an tum hi chu Burma sipai te hian chuan an tilui ngat mai ania an din mun song he na turin tuna hian in thlan kalpui ania in thlan pui tho ni na chu cholni hian han nei le don tho ani vote thlak tho ni na state le region som pani huam chunga township za nei ani dona in thlan tho thumna le to ber chu January ni somni panga an nei le don bok ani in thlan tho khatna hi December ni somni paret khan township za pahnia an lo nei to a sipai sarkar kai hruaina hnuaia in thlan pui hi buat sei ni wangin sipai thlop Union Solidarity and Development Party USDP chu hne na changtur chiang sa an ngai Aung San Suu Kyi Party NLD kha sarkar Burma sipai sarkar hian anti top to nge in thlan chu theilo turin an siam ani nge kha chunga tang ringat po chun an fair lo dan chu chiang takani a tho thumna nei turin thlana hian political party somnga pasarin an chu thung dona rampum huwa pa chu party paruk chawan om don thunga mase party te naw tak tak an ni wangin sipai party USDP king phaturan om lo kumsani som pangale sani somni in thlana hne changtu Aung San Suu Kyi kai National League for Democracy NLD chu sangni pakhata sipai thunei na manga pai thlak ani nuwa sipai sarkar do dalin in thlan nei turatan po an party an register tir du to lova hewang hian Union Election Commission UEC chuan an party an lo thria sak to ni kha democracy thlop tu party lian dang po sipai sarkar ina an ruat UEC hian an lo thria saklom to boka sule civil sarkar president Wind Min te chu tun thlengin hrian an lani December ni somni pareta in thlan tho khatna naya khan vote la a chhevio maya vote la hi za somnga pani ni in UEC chuan atar langa a tho khatna hian USDP chuan vote la atanga za a somret an mu pha ni in an soi mase official result te roti chu alani lo ani o heti la hian hypersonic technology lama khovel an in tlan sia ka country tangin Russia hi hypersonic missile siam chuak tu le mangma saber tu an ni mekani hypersonic missile hi mek panga aya chaka thlok thei hi an ni deuh tlang puya a soi fi ol samdan berpo mek panga aya chaka thlok thei ti in soila chu tiang ho chu hypersonic missile an ni amzia chu ri aya alet nga a chaka thlok thei missile angkha hypersonic missile tia soi ol samdan ber chu ni maya ballistic missile ang lo takin hypersonic missile hi chu akal na kong hret lok thei lo angkha ania hypersonic glide vehicle angte oma tin hypersonic cruise missile omboka soidon chuan soitur tam taka om thayo me a speed hi hypersonic missile hi mek panga aya chak a thlok thei kha ania ballistic missile ang lo takin ka chu ani lai boro ka thlolai hian a thlona kong a son theya a thlok kwal theya chu lo ka thla ka harna em chan pakhatania tin radarina an lo detect theilo turin niam taka pon thlok theya sang taka po chu tiang chuan in vor thei anni hypersonic glide vehicle oma hei hi chu rocket emo chu tiang engine lian tena an phur chu ta tang in kap chuak le thayang te ka tiang kha ani in a phur tu kha glide vehicle anti hypersonic cruise missile om le a hei hi chu scramjet engine mang an tlang pui strategic advantage an naya a speed ate a chet son kwal zung theidana ate akal kong athlak dang lam theina ate chutiang strategic advantage chu ballistic missile ai chuan angai anei thazok nia soi ani
ka thla ka harsa a hei wang hian sarkar tam tak chuan hypersonic missile nei tum hian hma an la a Russia hi a advance berti in soila dik ome Ukraine a hian hypersonic missile hi Russia hian a hmang nual to darkar somsari pahni kalta khan Russia chuan Oresnik hypersonic missile chu Ukraine a kap nge ni kha hei hi an hypersonic missile thar ani nge a sarkar engmai an kap thla thei lo ti in Putin khan chuang takin alo sei to nge ni ole hypersonic missile nei hi tu tinge ti han soi don chuanin chiang taka han soi lei thei ani lawaral thuam thilani wangin confidential tam taka om thayome Russia hi chuan a hmang to nge ya thei wang hian anei nge ti chu thil chiang taka ni ta a chena po hian an buai pui viau mayan nei to mai thei ti ani US hian hypersonic missile chungchang hi an soi lo viau maya technology chu an naya an deploy thom hriat alani lo thung chuti lai chuan Iran khan nikum lampang dei to khan an test thu khan lo soi to a hypersonic missile an test ni khan an in soya chu chuang takin khovel hriat an phau langani mani Christmas vok vet khan North Korea chuan in hypersonic missile an test thu kha an ron puang phut maya ral thuam a chil reng han nia hypersonic missile po hi seina puinai nan nei thei arin om nge ni Russia Ukraine in dona khan Russia sipai pui turin Kim Jong Un khana sipai engemaza ta ron tira chutianga strategic lama tho dun na thuk tak le sipai hial ron tir tu ani wang hianin Putin po hianin hypersonic missile neina turin North Korea hi pui tu nge rin om bokani ole India lama hanlu tela India hian engang takin nge ma alak ve ti hi ani DRDO chuanin hypersonic atana mantur engine scramjet engine chu an enchin ni a soi ani ve boka Defense Research and Development Laboratory DRDL le Hyderabad based Laboratory for Defense Research and Development Organization DRDO te changdun chuanin mason na poimo tak mai hypersonic missile ni na turin mel lungthar an phun nia soi ani tuna hian ground test an kalpuya scramjet full scale combustor an ti chu an engine hlorling takin an engine nia soyania minute sompani borvel jet engine na hi akal nia soyania minute sompani borvel jet scramjet engine ami mantur hi DRDO scientist te chuan hlorling takin an test ni an soya chutianga ni chuan hypersonic missile India na pu cha me ka mason na lian ta ka om ti na ani cool scramjet full scale combustor an tia hi January ni ko khan test nia soi ani April ni somni panga sang ni somni panga khan test alo ni to boka tuna hian an test la ya ti that ngai ang chi tele mason ngai ang chi zong te tuna hian en chin le ania mason na lian taka om nia tarlan ani tani hypersonic cruise missile nei tur hianin technology sang takanga ya nichena kan soita gang khanin a speed hi mek panga ri aya alet nga aya chaka missile thlok thei tura duan chu kha anga ya chutenga thlok thei satlengot ni lovin technology tam tak biltel ngai ni in chutenga chon theina sang takanga rengani darkar khata KM sang rukza aya chaka missile thlok tura duan chu kha hanga yani tina mai anilo cruise missile India na nei that BrahMos missile aya chakfe an thlo ti rangai ti na ni ola seidon chon soi tur tam tak oma ma ro chu a thuilu tuk chon alonin ompal ve thaya kha ti china khan kan han du tok phot mayanga ni danga India defense lamle India ral thuam thren khatte kan la hriat ngai lo ang chi te poran phau chu asel kan tum don nia du tok le photang o